Ja nemam običaj kad govorim da čitam, ali ovom priliku sam napisao jedan mali, kratki govor, tek toliko da vam ne bude dosadno. Braće i sestre, časni oci, poštovani prijatelji, nagradu Teodor Pavlović prihvatam kao podvisništvo. Sa radošću tim pre što dolazi od crkvene opštine koje sam se pred Bogom i ljudima zakleo na poslušnost, vernost i odanost. Nagradu Teodor Pavlović shvatam kao iskupljenje onih Karlovčana i Matičara koji se nisu u nuždi našli Teodoru kad je već narušenog zdravlja iz Pešte došao u Karlovo. Od Teodora sam naučio da život ima svoj uzvišeni i neponovljivi smisao i da ga vredi posvetiti rodu, jeziku, kulturi i tradiciji. Slavu i svetlost kojim je Teodor Pavlović obasjao čitav srpski nacion, mi iz Novog Miloševa pokušavamo uz pomoć modernih tehnologija da reemitujemo i pošaljemo poruku čitavom svetu, a i tvorcu vaseljene, da u našem novozetističkom i neoromantičnom vremenu ono što se dešava u lokalu ima šansu da postane trend u globalu. Sve komentare vezane za nagradu Teodor Pavlović shvatam kao iskušenja koje se radom, verom i ljubavlju mogu prevazići. Sebe vidimo u ovom trenutku kao čovjeka koji će nagradu Teodor Pavlović da pričuva i pripazi, da je pridrži, kako se to kaže kod nas u Banatu, dok se sledeće godine ne pojavi neko ko je zaslušniji i časniji od mene. Hvala vam svima i Bog vas blagoslovio.